intefqu 10 miljun euro mit-taxxi tal-Maltin u l-Awċin għal xiri ta' wind farms fil-Montenegro. Preżenti għall-inaugurazzjoni ta' dawn it-turbini tar-riħ fil-Montenegro mill-Gvern Malti kien hemm Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Joe Mizzi u Carmelo Abela. Anke l-ex Chief of Staff ta' Muscat, Keith Schembri, kien magħhom. Madankollu, minkejja l-miljuni li ntefqu, mhux kull persuna fil-Gvern Laburista kien jaf b'dan id-deal wara l-Ministru Michael Falzon żvela mana li dan id-deal qatt ma kien diskuss fil-Kabinett, issa kien imiss lill-Ministru José Herrera li jirrepeti din l-istqarrija li fiha piż kbir. Inti kont taf bid-deal tal-Montenegro qabel sirna nafu bih mill-medja? Sinċeratament le. Nista' nassigurak li formalment fil-Kabinett dak id-deal qatt ma ġie mqajjem. U sinċeratament ma kontx involut, ma kollix idea, m'għandix idea. Mill-lista ta' persuni li marru l-Montenegro dakinhar li kien inawgurat il-wind farm huma tnejn li m'għadhomx parti mill-Gvern illum il-ġurnata, Keith Schembri irreżenja minn Chief of Staff ta' Kastilja u Konrad Mizzi tkeċċa mill-Partit Laburista. B'kuntrast, Robert Abela għadu qed iżomm lil Joseph Muscat fil-grupp parlamentari tiegħu. Joseph Muscat f'dik it-transazzjoni ma semmix mod dirett, s'issa ġifieri kull hemm spekulazzjoni li essendu li kien il-Prim Ministru u d-deal sar meta huwa kien Prim Ministru, allura mistu kien jaf allura għandu ċertu kontabilità politika. Ftit tal-jiem ilu quddiem il-Parlament wara li ħarġu l-aħbarijiet dwar il-mod kif inxtraw dawn il-wind farms, staqsejna lill-Ministru tal-Finanzi jekk kienx jaf bil-miljuni li ntefqu f'dawn it-turbini tar-riħ. Ministru, l-Gvern kien jaf bl-iskandlu għal-Montenegro kemm reġna flus? U minkejja li hu inkarigat mill-infiq ta' flus il-poplu, Edward Cicluna ħarab milli jwieġeb.